Na ka jing I kamno jong Dr. Jimino Mautho na ka United Democratic Party na ka jinglang dukhat jong kalami ru ka jing kentho na unong ai ktien jong ka Voice of the People Party u Dr. Bats Khamarbo da ka boong ba ka UDP ka dei ka party kaban sahyarno halor ka tei ka jingkren kalami ka jingpen phainia ka janmi jong ka santri u jilio arja arpusan na uba titos khan ubadeiru u MDC jong ka UDP na Sora constituency ubla penpau ya ka jinglingo da ka boong ka VPP kawan tuklar ya ka kam yeng jong ka UDP nalor kata uba titos ula ongru ba nadu menu u Dr. Batskem ula long uno yathu lupa bad ubu ru ya ka jingkeli u Dr. Batskem ude u spokesperson ne ude uno yathu lupa nga layu I ada statement katong I babat scam no spokesperson do BPP ningkong ngalengo ka ka pelong ya ibabat scam man react ningkong mai no ba in react ningkong mai ya kata ka jing resign jong I Dr. Jimmy ngam sutu kamu I kabaan balai pat pa indah keno mo ya na parti ke jongi namangi imdan si keno ke parti BPP lami ne larung manu kamde ka kamram jonga ni ka unong kren ka parti la ni ka kamram jong kinokit kam ka parti jongi pangin ri halo ka parti jong kiwe ni don la ka jong keno ni don la ka ideologi ni don la ka jong ka mandir ka popai ba la ai dengan semua ka tu ka ching ong jong iba batskam kamtam may penbi itu kekentian baka parti kadega long ruthless nang ta long opportunistic force naso kalong ka ba ngimla diang na kala ko sini bat ka ba ki ong makimentan ba ka parti BPP kala sedang ban kando ba ila ya ong paru bahkan long irrelevant how anza ba kamut irrelevant kamut ba kanum long issue kan no aku pra ngalengo may babat skamin alam nong yutu lupa na do dum di spokesperson ni di nong yutu lupa na ito PPP mo dal pemurong ni ngaso ba kung urang ba day ban keren ko ni pentin kan nama ba kung kinong training dan nakajong jong benta kung ginukhat to kinong yanam to political party ba pero niya burong wi dapat tahu ka bangakwa ban slow hari ni kuat orang ba ka UDP kamde ka parti ka padamande dari ka parti ka balasut nasyol nado ka kuat HLC hadir kami ke HPU bat hadir ke HPU nilai pelilang ke HPU bat ka benta ke HPP bat ka PDIC ban form ke UDP bat ka UDP dan berkurang di babun kiri orang bat di babun ki MLA ki MDC kalasay ngatharay kim kemau ba wat no yalam to kay PPP du uday product jong kay tagadaw kamut tang habadan bami na ke parti kanca sibun kilami na parti BPP hindi tang ba minota Ibabun ki leaders kilami, ibabun ki MLA, ki ex-MLA kilami, hindi ki leaders ki one kilay, mereka parti kami, parti kami. Nama balik kami, midon lang kajong ka ideology, midon lang kajong ka nongrim, bakata kalong ba kasyong hangi kung kinong yalang, kasyong hakibriw gibda ng parti. Nginyo ang ba ka parti, jomno kadi ka basniyo, kabalong kumta, kabalong bangin keno, kanto, igiway ka parti. Kamno babahara kata-kata. Hindi kasyong haki dong yun. Kasyong haki brill di badal na kata parti kilong di bakum no. Kata-kata daw nga so ba kating kren kajong ni lang ba ano kay ba ngimla padyak dat baburo. From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts
to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.